Kuzinyaswe ngamawakawaka entombi nto umsitho waminyaka le umkhosi womhlanga kwaNongoma KwaZulu-Natal nofinca iminyaka engama-40 wavuselelwa ikumkani uGoodwill kaZwelithini. Ngizawuqinisekisa phaya eburhulumenteni okokuba ikhona into eyawuthi ikhetheke eyawuthi ibizwe ngegama lakhe khona ukuze igama lakhe lingaze litshabalale. Ibekwe kwikhaya layo lokugqibela imbongi eyaziwayo uJessica Mbangeni kunye negqala lomculo wekwaito uSandile Ngwenya nowaziwa ngeligama Babutsi namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Acule ukunyathela amawaka entombi ezizigcine ezinyulu kuya kungena kwibhodwe lasebukhosini enyokeni kwaNongoma zikhokelwa ngumntwana uZenamile wendlu yobukhosi bakwaZulu. Lo msitho ofinca ama-40 eminyaka uzinyaswe ngamagosa aphezulu aseburhulumenteni kwaneenkokheli zemveli. Bekuvalwe ngomntu kwibhodwe lasenyokeni kwaNongoma namhlanje ngaphansi komasipala wesithili iZululand. Kubhiyozelwa umsitho oxabisekileyo kwisizwe sikaMageba, umkhosi womhlanga. Lo msitho uchazwe njengekhubalo lokunika ithuba lokukhula ngokwaneleyo kwamantombazana nabantwana bangamakhwenkwe. Inhloso enkulu ke ukusebenza ukwakha umuntu, ukwakha intombi, ukwakha isizwe, ukwakha isimilo, ukwenza umuntu azesabe, ayihloniphe. Ngoba umuntu ongazesabiyo umuntu ofana nomuntu yodunguza osini. Ukuhlonipha kwabo nokuyezesaba kwabo nokuyiqhenya kwabo yilokhu nibona umkhosi omkhulu ngangalokho eintombi. Umphathiswa weCOGTA umnumzana Velenkosini Hlabisa uxinenise ulondolozo lwamasiko nelifa lesizwe. Umnyango kaCOGTA ezingeni likazwelonke siyakholelwa silo esikhulu ukuthi amagugu ethu ayifa lethu njengesizwe nokumele agcinwe evikelekile futhi esekelekile. Kambe ezintombi ezivela kwinkalo ngenkalo zikhokelwe ngumntwana uZenamile wendlu yasebukhosini zinikezele ngeencongolo zazo kwikumkani yesizwe samaZulu ukumkani Misuzulu kaZwelithini njengophawu loloyiso lwawo azigcine enyulu nakubeni kukho imingeni enokubaphazamisa koluhambo. Esenza intetho yakhe phambili ukumkani Misuzulu kaZwelithini ukhuthaze ezintombi ukuba zithi qolo ukuzigcina zinyulu ukuze zibe nekamva eliqaqambileyo. Izingane siyafisa ukuyibona zifunda ukuze kusasa ningomama bakusasa siyafisa ukunibona niphumelela ukuze isizwe siqhubeke. Nokuyibheka ke nigade bantu bami bodade wethu nigade. Intombi ke ziqhwabela izandla lomsitho ngokuba likhubalo lokuthintela ukukhulelwa kwamantombazana aselula. Abantu bebephume ngonina beyokuvalelisa okugqibela kuBishop Jessica Mbangeni kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe eNqamakhwe eMpuma Koloni namhlanje. Izithethi zimtyebele ngegalelo lakhe ekuphakamiseni nasekuqaqambiseni ulwimi lwesiXhosa kumazwe ehlabathi. Le mbongi iphume izandla iswelekele kwisibhedlele Helen Joseph kwinyanga ephelileyo emva kwengulo emfutshane ineminyaka engama-47 budala. Sakalekisa nganyemene kufa kuba kaloku wena unamanyala, kuba kaloku wena unesibindi njengoqam. Uthatha phi kaloku xa uthatha nakuthi? Umzimba kaBishop Jessica Mbangeni ubuthabatha uhambo lwawo lokugqibela namhlanje noluntu lwabe luphume ngonina kumbejembeje kunjeya kugaxelwe ezakwantu. Ibiyinkonzo endilisekileyo ke le ikwikhabathiso lomntu ebenguye uMamaduna kwaye ibizinyaswe zizihlobo abantwana begazi izihandiba zaseburhulumenteni kuquka nekomkhulu lakwaXhosa ngenkqubo.
Abantwana bakhe bathethe benjenje ngaye. Thank you for being here. This is exactly what umama would want. Thank you. Le nto iyandikhuthaza ndiphushe ndibe famous more than umama. Nizongikhumbula. Like umama abe strong. Nam andikholwa uthi uhambe kanje. Kodwa we have to accept this is God's will. Umama wakhe uthi esisithonga sokushiywa intombi yakhe sivakele. uJehova hasn't failed us, me and Jessica. Akakhanga ndibhungisa uzamthatha. Ndimzamile ukumonga kwingubo emfutshane benayo. Egule hamba, egula spiritually, physically, mentally ngoba siyalwa. Nembongi ke bezitshila zitshikila zibolekisana ngeqonga. Yaqhekeka ngayi. Yawe bhekile. Sakake isipiko. Yawe inhloya. Inkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Koloni, umnumzana Oscar Mabuyane, imchaze uJessica njengenye yeenqwela zeliphondo kwaye ithi iza kuqinisekisa ukuba igama lakhe alicimi. Usis Jessica uyinxalenye yalomzila esawuthi xa sithetha ngawo xa sikhumbula iheritage yale ndawo naye abe khona. Ndizawuqinisekisa phaa eburhulumenteni okokuba ikhona into eyawuthi ikhetheke eyawuthi ibizwe ngegama lakhe khona ukuze igama lakhe lingaze litshabalale. Umama Duna ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane umama wakhe, umntakwabo nodade wabo nabantwana ababini. Iyakudibana engqungqutheleni mntanomhle. Kusenjalo libekwe kwikhaya lalo lokugqibela namhlanje igqala lomculo weKwaito uSandile Ngwenya nebedume ngelikaMapaputsi. uMapaputsi usweleke ngoLwesine kule veki iphelileyo eneminyaka engama-45 ubudala. Namhlanje izihlobo nezalamane zingungelene kwiholo yoluntu iDlamini Multipurpose Centre eSoweto eRhawutini ukuya kunika imbeko yokugqibela kweli gqala. Amadodakazi akhe athi ayakuhlala emkhumbula. He played a huge role in my life. Today, I'm proud to be his daughter. Usebenzile kakhulu empilweni yami and impacted a lot. He loved loudly. Uphilile. It's like he knew ukuthi uzoshesha ahambe, therefore uphile to the fullest. He was always happy. Today I want to take this opportunity to celebrate my father's life, even though I didn't get the opportunity to fully express my love for him because I thought I had time. And I'm grateful for his presence in my life. And I want him to know that he is my legend and will always be my king. Ugxa wakhe kwishishini lwezolonwabo uIsrael Matseke Zulu ushiye amazwi athi umuntu osadla amazimba makaphile ubomi obunentsingiselo. Mawusaphila emhlabeni, you need to leave a legacy. Mele siphile sishiye a message, more especially to our young people, ukuthi what inspired them to become like us. uNgwenya ubekwe kumangcwaba aseWest Park. Inkokheli zomthonyama kubukumkani bamaMpondo sele ziqalisile ngokufaka nemilomo nesebe lezemidlalo, inkcubeko, amasiko nobugcisa. Zicela ukuba ulwimi lwesimpondo lube kuluhlu lweelwimi ezisemthethweni kweli lizwe. Okuvakaliswe nguNkosazana Stella Sigcawu II waseNtabankulu emaMpondweni eMpuma Koloni kumnyhadala wenkcubeko nosingathwa isihlandlo se-18 kulo nyaka nje. Kulo mnyhadala nobuzinyaswe ngabathunywa abaphuma kubukumkani bamaPedi, amaTsonga namaNdebele, amaqela enkcubeko betshintshiselana ngeqonga eqhayisa ngenkcubeko yawo. Kukwasingathwe umsitho wenkciyo kuhlolwa amantombazana aselula. uNtsiki Noyiya ube yinxalenye lo msitho ze wasiqulunqela le ngxelo. Iintlavini, iintombinto namahashe ayokozelayo ihombo yenye yamagugu nenkcubeko aqhayisa ngayo amaMpondo kulo msitho. Ukuhlolwa ke ndiyakuthanda because xa ndihlola ndiye ndizive ndimele isizwe samaXhosa, isizwe seSouth Africa. Ndiye ndizibone ndingathi ndimbali eqhakazileyo kwikhaya lam. Sifuna abantwana
bakhule njengoba kukhona intwana ezincinci zikhule ziziphathe kakuhle zingafumani izifo zingafumani bantwana njengoba bezala bebancinci. Ngabathunywa abaphuma kubukumkani nobukhosi baseBotswana, eMozambique naseSwatini abazimase lo msitho, kanti amaMpondo anobudlelwane obuluqilima nobukumkani bamaPedi, amaTsonga namaNdebele. Lento sifunde ngiyento yokuthi noma singakhulume ulimi elilodwa sidifara ngama-cultural wethu. Sakwazi ukuthi sisebenzisane sima-South Africans. Konke oku kwenza ilunda umququzeleli walo msitho uNkosazana Stella Sigcawu II nokholelwa ekubeni lo mnyhadala udala imbumba yamanyama kwisizwe esintsundu. Le festival ifuna ukuphuhlisa uMpondo baziwe amasiko ethu, ulwimi lethu, iheritage yethu, iculture yethu, ubuthina ezamaMpondo. Futhi nasemaMpondo aziwe nakwezinye indawo naphesha kwezilwandle. Kumba wokufaka ulwimi lwesiMpondo njengolusemthethweni lwe-13 kweli ophuma kwi-ofisi ejongene namasiko ezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uthi abemi ngaphesheya kodwa kukho inkqubo ekufuneka zilandelwe kuqala. Ndingatsho as well okokuba ikhona nenye inquleqhu yokuseka enye i-organization ezawubizwa ngokuba i-South African Language Practitioners Council. I'm just mentioning ke amaqela as an example angakwazi ukuchophela lo mcimbi. Ngomso amaMpondo azawuqwela ingqokoqho ukuqoshelisa lo mnyhadala ngokuthi athi nqwadalala namaqela aphuma kwezinye indawo baqalise ngokuhlahla indlela belungiselela umnyhadala wonyaka ozayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emaMpondweni, eMpuma Koloni. Lizenzele igama kwishishini lwezemfashoni ityendyana lakwaNongoma Kombozi ngelinge lokuqaqambisa ubuhle besinxibo samabhinqa kunye nokugcina inkcubeko yentlanga ezahlukeneyo kweli iphila. Apha estudio sihleli noThulani Thabete ezakusichazela banzi ngempumelelo yakhe kwimfashoni. Thulani, masikubulise sikwamkele kwiindaba zethu. Ingaba yintoni eyakukhuthaza ba ungene kwicandelo lezoshishino njengoko siyazi nobana ngaba ufuna uba ngutitshala? Lesekanye angibonga kakhulu ithuba ngibekelele izikumbi zabantu ezibukele namhlanje. Cha, uThulani wakhuthaza kakhulu ukwazi ukulekelela impilo yomuntu osemncane, umuntu omnyama, ephinde ekhuthaze labavela mhlambe kwi-background engekho right ngoba sazi abantu bavela emakhaya ngoba ngivela emakhaya nje Kombozi, indawo yasemakhaya ngempela. La ibhasi lisahamba khona ngo-1 libuya ngo-5 ntambama. So ngangifuna ukukhuthaza ukuthi noma kuthiwa uqhamukapi yonke into iyenzeka. Thulani, siyakubona umhle nogxa bakho ohamba nabo. Khasichazele ngejongo. Ijongo ibrand kakhulu eqale as iJongo Foundation. Hloso kakhulu ukuthi sikhuthaze labo basebancane ngoba siyazi namhlanje bewuyilanga lomhlanga intombi beziyolulekwa zifundiswa ngokuziphatha. Obegcina ukuthi iJongo insizwe isencane igcina isale dengwane zingalulekwa zona. Na wenza ukuthi ke uma insizwa zingalulekiwe kahle izwe lelo lifile, ngakho kumele siqande sinqande laba abasha futhi abangabesilisa kuze bona bezokwazi ukuthi abantu besifazana abalungiswayo namhlanje kumele bebaphathe kanjani. Kodwa ngenxa yenqinamba zokuthi umnotho noma ifunding yokwazi ukumela le iJongo Foundation bekumele ihambe emavasithi ihambe endaweni zasemakhaya ibingekho, then kwase kufika umbono ukuthi no iJongo alizenzele yona inzuzo yalo kuze lizokwazi ukuthi liphinde lihambe emaphandleni nasemakhaya nasezikoleni kuyolekelela amaJongo likhulise lifundise ngobujongo. Ubujongo kahle kahle nje kusho ukusihlonipha nokuzazi njengomuntu wesilisa osemncane onenhlonipho eyinqaba. Yintoni imfihlelo yempumelelo yeshishini lakho? No, ukusebenza kanzima nje ngokuzikhandla, ukuzinikela kakhulu nokwenza ngasonke isikhathi ukuthi ngiseduze nomsebenzi. Ngiyakwazi ukuthi mhlambe la engihambi khona kahle ngiyatholakala, akukuthi mhlambe umphathi womsebenzi noma oyena ebhemsinza asatholakali, umuntu mhlambe usaziwayo uhleli lapha. So ukuyikhona kuyimfihla kakhulu ukusendela emsebenzini, ukwazi ukuphatha ama client ngendlela efanele futhi ezowagculisa. Ingabe ishishini lakho Thulani kuzawuthi gango kuseliqesha abantu abangaphi?
Njengamanje sibalela abantu abangu-17 abangaphansi kweshishini lethu esibala khona abantu abawu-10 abangabantu abasha siphinde sibala abantu abawu-7 okungabantu abadala esithe asikwazi ukubashiya ngaphandle ngoba la bantu bondla imindeni ngoba la bantu ba-retrenchiwe after i-COVID-19 basala dengane benawo amakhono ukuthi bephilise iy'ngane zabo so sithe noma ke sifika siyinto esiqalela abantu abasha but asibalande labo mama bekwazi ukuthi bebuyise bezonikeza lamakhono kulabantu abasha esibaphetheyo. 17 Thulani linani elikhulu kakhulu ingaba umelana njani noxanduva lokuyazi ubana ngaba abasebenzi bakho bajonge ukuze bakwazi ubeka isoko etafuleni? No, impela kuye kube nzima zikhona inselela ngifuna uqamba amanga kakhulukazi mhlambe uma kufika lezi khathi bezisihlasela njengeNingizimu Afrika yokuntengenteka komnotho kagesi ugcine manje wesikhathi ungakwazi ukusebenza kuzomela kwesinye isikhathi ucela abasebenzi abanye ukuthi hey awuma uphinde ubuye ngesikhathi esukuthi kodwa siyethemba ukuthi uhulumeni usebenza ngokuzikhandla ukuthi lelo ekwazi ukuxosha kuze sizokwazi ukuthi lamathuba esiwanikezela abantu bakithi omsebenzi ezohleze emile ngaso sonke isikhathi yebo khona ikhona inselelo uma istaff sikhula njengoba sisakhombisa ukukhula futhi siye phambili kakhulu siyethemba nje ukuthi kuzokwenzeka ngokuthola ama skills nokululekwa sikutholayo njengoba sifika kule mkhakha yezamabhizinisi. Thulani phambi kokuba sikhulule ingaba mhlambi uthi nomyalezo wakho kulutsha olunqwenela nalo uba lungahamba le ndlela uyihambayo? No, ngakhuthaza nje kakhulu ukuthi umuntu akahlale ephupheni lakhe. Njengoba ubalulekile ukuthi mina isifiso sami esikhulu kuba utishala kwagcina futhi ngabona ukuthi no kuze mhlawumbe kwesinye isikhathi ngingadli mina ngedwa ngoba utishala kwesinye isikhathi uvuka uyosebenza uyinelise wena nomndeni wakho kodwa futhi ngase ngibuka ukuthi baningi abantu abakhona eceleni kwethu la ezilalini esiphuma kuzona abafisayo nabo ukubeka ukuthile etafuleni kodwa mhlawumbe akungabi sokuthi indlela iphelile umuntu engazwanga ukuphasa kahle wayoba utishala waba unesi noma waba yini akube khona into engamakhono esikwazi ukuthi sibalande sibaqeqeshe bekwazi ukuthi beziphilise nabo ngamakhono abawenzayo njengoba sibukele indawo zasemakhaya siyobalanda sithi no abasondele laba beqopha imvunulo ngoba imvunulo manje usukuthola ukuthi iyenziwa abantu avela ko China Mall usukufika uthenga imvunulo into yakithi yesintu siyayithatha manje sifuna ibuyele emakhaya labantu ababeqopha kube bona abasuppliers sikwazi ukuthi siphakele izwe into ke ngumdabu vele la eNingizimu Afrika. Thulani siyabulela bhuti enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi. Masiphosa amehlo kuMozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu uqwathikazi noncuthi kudesika yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam leMozulu mnaki igama lam nguthabile Makhaphela inzowakazi yabathembu emva nje ebukela iMozulu yenjenje sivula kulo mbukele ekhaya ngokuphawuleza mva nje iziganeko kuMzantsi Afrika kuphela noko inhle kakhulu iMozulu ngamandla kumbindi apha eMzantsi Afrika phako Diana naxa kubanda pha ekseni ngaye kaloku la 9 degrees iyaguquka icwenge ityhile kamandi futhi ko-25 degrees bukelwa ekhaya amaqondo wakho aphansi naphezulu lokuqala nqa iphondo kusempuma koloni njengapha kumantla weliphondo eAlvani imandundu imeko pha ekseni futhi kuyabanda nemvula zibekwe kakhulu phaya ngesasibhozo bayiso ngemini kakuhle nje ngamashumi 2 nje akhatshwa sisihlanu kanti bukelwa ekhaya nantsi kaloku iMozulu esephondo lase-Free State kumbindi apha eMzantsi njengapha kaloku Sasolburg ekseni qabaqaba njengamafu ngelashumi likhatshwa sisibhozo kube butshisa kucwenge ngorhatya ngamashumi 31 nantsi bathini iMozulu phaya iphondo lasentshona ngomso njengapha kunxweme koFred and Alex enabikiwe amafu phaya ehamba nenkwankca ngala 10 degrees bayisonga imini kamandi futhi limathumba ndaki izulu phaya ko-21 degrees yonke nje imva kwemini kanti ibona ke phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso ko-Upington pha kumantla futhi lihle ngaphaka sekuseni futhi ko-25 degrees kuyabanda eKuruman phaya ngo-13 iguquke leMozulu ibentle futhi liphume nelanga ko-28 degrees kanti ke bona phaya ephondweni lase-Northwest ngomso koTosca wakhona amafu phaya ekuseni futhi ngala 16 degrees intle leMozulu futhi iphole kamandi ngala mashumi 3 mbukelo wam akhatshwa sisithathu kanti ke bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseRhawutini kulapho kaloku sikhoyo thina njengaphaya koJohannesburg kwincam yalo mmandla phaya ekuseni futhi ngala 13 degrees kuyatshisa phaa ngorhatya futhi ngamashumi 3 nje akhatshwa sisibini kusekuhle phaya eSprings ekuseni ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu nantsi kaloku iMozulu phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi kuseLimpopo njengaphaya kwimpuma yelaphondo koPhalaburo phaya kwasekuseni futhi ngeshumi nje mbukeli likhatshwa sisithandathu kuyatshisa kakhulu phaya ngemva kwemini ngala mashumi 3 nje azakhatshwe kaloku sesasithoba kanti ke bona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso Middleburg umzekelo phaya ekuseni futhi kuhle kucwengile ngo-12 degrees kutshise mpela phaa ngorhatya futhi nasemva kwedinala ngala mashumi 3 nje ananye kuyabanda esikhukhuze ekuseni kokugqibela nqa liphole lapha KwaZulu Natal ngomso Newcastle zimvula zindudumo phaya kakhulu izantyalatya phaa ngorhatya futhi ngo-29 degrees kuyabanda Ladysmith ekuseni ngo-17 degrees mna ndithanda kangaka xesha lemyole
Kamnandi mawethu.